Wamukelekile presentation esithi i-derivative intuition. I-derivative intuition i-theory eyaqhamuka no-Ben Eater, and i-derivative intuition isisiza ukuthi sikwazi ukubona kahle ukuthi i-derivative iphume njani. I-derivative angithi i-slope se-tangent line kwi-point esilinikiwe. Lana ke basigrafele u-f of x equals 2x cubed ebese basinika ama-point awu 1 2 3 4 5 6 ebese thina ke kumele sithole i-tangent line yawo, sibone ukuthi i-derivative yabo ime kanjani. I-point lokuqala lithi lapha d over dx f of -2 ebese thina sizoqondisa i-tangent line yethu, basinika ukuthi sizame ngempela ukuyiqondisa izime kahle, basinika ukuthi u-24 impendulo yalokho. Esibili ke u-d over dx f of -1.5 equals, ebese thina sothatha futhi i-point lethu siqondise i-tangent yethu ukuze sifike ku-derivative eyiyona iqiniso. Yabona ukuthi nje bengizama ukuqondisa umugqa wami iy'namba lapha ngakwesokudla isandla lapha phezulu ziyanyuka. 13.5 leyesibili. Esithathu u-6 elesini uyabona ukuthi umugqa wethu lapha phakathi ichashaza lethu lime kuline oqondile, ngakho iqiniso ukuthi u-0 u-d of dx f of 0 u-0 ebese u-d of d over d i-f n1 u-6 futhi siphuma nawo, ebese uma siqondisa leli point lethu siphuma no 13.7 ebese la siphume no 24 futhi. Mase saqondisile ke ama-derivative ethu, uyabona ukuthi basinika i-curve elibonisayo ukuthi ama-derivative ethu asinika ama-point anje. Noma ukuthi kade ngiqondisa umugqa wami la akhona ama-point avelile, yiwona ama-point lawa athathiwe ukwakha le curve siyibona la phezulu engokhala ngathi u-orange le phezu kwale graph yethu u-4x equals 2x cubed. Ebese ke lo mugqa le curve le abasinika yona uma sesiqeda uqondisa amachashaza ethu u-d over dx times f of x equals 6x squared. Lo mugqa le curve esiphume nayo irepresenta lokho ke.